mun sang sang atanga INP Mizo channel clear tu te inzain chibai le vek ule okas ninga ni ania tun tum chu kanram boy ne na innam noi chanchin kan thlir ho ve thung don nia dam chera lamen kan mun ne na in kalpo na leyan danga in biak na nei tu mek ni in thu donani voin chonu lama tang khan dam chera Tripura lam hian lei hi an dang ping chana he chanchin buat sai lai khleng hian lei hi an la dang ping ni in thu kan donga thudon na ina tarlan le dan chuan tun naya Mizoram sarkarin Tripura sumdong lian te atangin chak khaya la lut meka he thila hian sumdong zok te ro chu dan noya omin sumdon na kalpui thei alani silova hemi wang hian COVID-19 SOP hi thia an du ta ni dam chera lamin leyan dan pin na chan hi asam ne na kan boy na lam nilovin an thlai thar tele sumdon na bungrodang te Mizoram lama zalen zoka ronzor andua Mizoram lampo dam chera lama zalen ta ka kai pheya sumdon na le thil tul danga in kalpo thei andu ani mase he andu na hi ti puitlin ani lova Mizoram lama SOP khouta ka ken ko lani in Mizoram lama ron kai phei turte em COVID-19 em pass anlak masaka ngai thina hei hiti to pan ngiat ani ber Assam le Mizoram in biak na boruak le anthurel kan thlir chun zomanga hunrei takatanga Mizoram mi puiten kan beisei Assam le Mizoram ramri boy na chin feldan ngai tua tura state pani sarkar malak na chu voin khan tran anita a ramri chin fel poimo zia kan re chiang to hleya heti khopa poimo ni si hi government level in biak na kan lo la nei mi lo maya le lam zonga ngai tu chuan voin in biak na kha chin chiat la takni in lungphum phuma hon hial khopa hun bi poimo tak chuni state pani in betur hi opposition party lam in rol wange le lam ve ve asoi nom pol anom ve ve Barak Valley Paul Then Khatsuan atur tu zo kanya kanram an local turani Assam police thi te luman choi phot ro se ti te lo soyan om ve boka chutiang bokin keini Mizo Paul Then Khaten thudel kil nei siama in biak na nei andu ve boka kong hong masaphot sela ti hian soiri ka hlo hle ni mi puile Paul Then Khat ngai dan hi a om ve ve a ma seram ri ber hi soi fel ngai ta chunia ramri a fel huna abe bom te hi chu a fel ve mai tura ngai photila voin in biak na hian engdang lam na nge thlen ti chu kan re chho zelang chu voin okas ninga jing lama tang khan Aizawl chung security a khau viu maya Aizawl deputy commissioner Dr Lalriat Zuali superintendent of police security LR Dinglian a sailo le SDPO lalrin puye chen kwal te chu voin in biak na tura ven himna security lammo phurtu ten ni Assam minister pani Atul Bora le Ashok Singhal le Assam top official GD Tripathi commissioner and secretary border protection and development te chu lengpui airport a chomadar som pakhat le minute som ni khan an tuma Aizawl lam an pan nga la Assam minister pani te hi an chief minister ti lova chuan in biak na tel om ber chun ni Atul Bora hian border area development le implementation of Assam Accord Ministry achel tel boka tin Ashok Singla hi Kachar district ta na pa ber guardian minister alo ni ve boka an portfolio en po hian palai om reng chun ni Mizoram lama tangin home minister lal cham lena minister of state lalruat kimale home secretary vanlal ngai sakate antela Ashok Singhal chuan Assam chief ministerin inrem na du ziate asoya north east ramri buai na te chu chin fel wata duwa Mizoram nen po in biak na boruak thatak noya permanent solution siam thea be sei thu asoi bokani Atul Bora po in Congress party soi selin Congress party hian ramri buai na chin fel tur ni se Mizoram a pian tir khan Congress sarkar khan a ching fel dai to anga tunang buai na hi kan tok lo turania kan ramri buai na hi in biak na chuwa chin fel thayani ti kan chiang hle ni ati ve boka Mizoram lam chuan Assam police in Mizoram an lu chil wanga buai na chuak ni nan soi ve thunga Atul Bora chuan chang le tin Assam police te hi Assam ram
lailapur huam chunga thi an ni atia Assam sarkar hian Mizoram in Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 anga Lusai Hills demarcation in phut thu po kan ria a he thu hi in biak na kan soi tur po ani ati engpo ni se sarkar pani thu cho in trom hi thir ho photila tun naya Assam le Mizoram ram ria boina chin fel tur thu cho in trom joint statement chu state pani ai o ten voin khan Aizawl club Aizawl an siaka Mizoram ai o in home minister Pulal Cham lian le home secretary Puvanlal ngai sakaten mingan ziaka Assam ai o in border protection and development minister Pu Atul Bora le border protection and development secretary Pu GD Tripathi ten mingan ziak bokani an thurel te chu pakhatna Ministry of Home Affairs Government of India Mizoram chief minister le Assam chief minister ten ramri boina chin felani theina tura ma anlak mek chu Mizoram sarkar le Assam sarkar chuan tha atia state pani te chuan ramri hrula boruak ral muanga om thuai tha ti in ramri chungchanga in remna tluan tling a om theinan thu in chu lai te chu dokan kila soi ho ni se an ti ani pani na Mizoram sarkar ai o te chuan Julai ni somni le paruk sang ni le somni pakhat thil thlenga nunna chanan om chu poyan ti hle he thil thlenga hliam tur te po andam that thuaina turin du sakna an hlan bokani pathumna state pani te chuan ramri hrula remna le muanna a om theinan malak an rem ti a remna le muanna a om theina tura central sarkarin veng tu sipayan ronda lu tur po rem anti ve ve ni boruak thataka om theinan tun naya state pani te anin ti boina muna te state pani te chuan state police te le forest lam na thok tu te chu da belemo patrolling ti turemo helai muna in beng bel turemo ma la ture in tir lu lo an rem ti ve ve a he in rem siam na hian Mizoram le Assam ten ram ri anin trom na mun Karimganj district Hailakandi district Kachar district Mamit district le Kolasip district a ramri hrul te huwa mani palina Mizoram le Assam sarkar ai o te chuan an state pani huam chung abik takin ramri hrula remna le muanna a om theina tura malak le thei top chua an rem ti tlang bokani state pani thu chu in trom hian kan lunga ti oi zovem kan be seina san te lul nen mi then kha chuan hetiang thu sei ho tura patling han thut khom tak vel mai chu ane ple mai kan ti du mai thei ni state pani palai te thu sei ho te hi kan rekim vek lova naktuk lama chuan media lian te nan chu kim be seyela chumi ma a lo comment thui vak hi chu a thari lovanga amaro chu an thu chu a economic blockade thli chungchang engma alang lo hi chu a ui om hle mai Tripura le Mizoram kongpui danani thu kan hrele ta zela in biak na om le hun pu tel tur om lo khop hian ril tramin kan lo thi zo man hian lovang mo ti te ril ruwa a om rum rumani Mizoram palai te national highway le rail kong dan mek te hi engma an soi chuak lowani ngat chuan palai ni tlak pon ni to lovang press release a kan thu riat te hi chu tuna Mizoram in har sakna to mek sut kian nan hi chuan atang kai ne view donani